maslačke. A maslačke? Da. Baš su predivne. Jesu. A znaš ti šta? Treba ovih 365 cvjetova nabrat, kuhat, Da. imam recept. I onda znaš šta se dobi? Med. Da. A sad su taman kad je najviše sunce uprlo. Da. I sad su za brat. Sam ja nemam vremena, imam u vidernjaku 400 pile, kofi svinje, moram iti mleti, hraniti. Da, znam, Cijeli da. dan sam u vidrenjaku. Da. Nek si mama bere ako si hoće, ako će meda kuvat. Pa dobro, hvala, da. Jer imam joj ja i recept, ja sam to rekla. A, super. Jer sam ja to već radila. Ispadne ti baš med, a gle, a to je pelud. Nema šta. Da, to je predivno za pčele, to je pašnjak za pčele. A je, već sam i ja gledala kak je baš lijepo, Pa baš se je puno rascvalo maslača. Predivno. Baš to snimam kako snimio sam prije 2 dana. Da. I sad kako su procvjetali Ponovo drugi, da. I Da, jer ovi su se već pozatvarali, vidiš, da. Za koji dan, a kad se budu zatvorili, sve će biti ovako bijelo. Da, to je predivno, predivno. Budem onda isto snimio. A snimi. To je umjetnost. Je? Da. A di si ti, doma? Doma. A di si bio? Do sad te nisam vidjela. Duga priča.